Što? Ovo je neprihvatljivo! Svi timovi u Kaboom gradu traže Kazum. Nemam izbora. Moram unaprijediti svoj najnoviji izum. Kristaline! S Kristalinom malo ostataka Kazuma i malenim tajnim sastojkom. Imat ćemo najbolje saveznike da nam pomognu pronaći Kazum. Ponekad me profesorka plaši. Vrata se otvaraju. Da, ja sam genije. Kristalni super zingovi pomoći će nam pronaći Kazum. U međuvremenu na ulicama Kaboom grada. Šefe, nema lopovskih aktivnosti naokolo. Sve izgleda savršeno tiho. Dobro, sad nisam toliko siguran. Idemo. Šefe, patrola ne govori. Svugdje su. Što se događa? Iznenađenje. To je kristal. Aha! U močvarama Kabooma. Brzo krenite. Moramo ukrcati sve kutije Kristalina u super brodove. Stani. U međuvremenu u laboratoriju profesora K. Profesore, super slikovci kradu Kristaline preko cijelog grada. Oni su kristalni super slikovci. Što? Ostavite slikovce. Tražite Kazum. Ali kako su oni mogli dobiti Kristaline? Kao svugdje. Ti, ovo je neprihvatljivo. Stvarno misliš da ćeš se izvući? Enigma. No, tvoj najnoviji izum nije loš. Mogu li ga uzeti malo? Misliš da ne znam što radiš? Nije li dovoljno imati Kazum? Otkrio sam vrlo moćne tajne zahvaljujući Kazumu. Pa, pretpostavljam da ih više nećeš otkrivati. Vrati mi Kazum! Želiš li znati sve što sam naučio, Ka? Pogledaj! Ima na moć svih super zingova u Kaboom gradu. To je enigma! Zaustavite ga! On ima Kazum! Dženja! Idemo! Možda ga i dalje možeš dohvatiti. Enigma! Misliš da me ovaj trik može zaustaviti? Razmisli! Opet! Kristaline također ima tajne. Konačno, grad Kaboom će otkriti pravu količinu moje moći.